大家平安。Jawai tu cua kan jaman-jaman nama kajinana sulebat. Saka tu cua kan jaman-jaman auruja supuina kainua semas. Imazai tua senai tua semas. Imazai tua taidai saka tapuru saka siwa suratan. Imazai tua 50 katu pitua karam patu taidai saka sepaja karam. 诗篇119篇57节到104节。Saka tutswa ka jaman-jaman aruja sopuina kena cacanan masih tua siwa puluh katu pitua karam patu taidai saka sepaja karam. Saka kekina semupua masih tua 97节。Tengelayakan rawa setua su turu. Saka kini menem tua zwa turu wa puraka tua adau. Asu pazazikat ko pinivaru nga parau-raut. Au mavana ko sinika tapuvaru tua maraka ko ala. Tamatsa uakan tua maraka ruturu-turu tanuaka na mapolat. Amasaku kini meneman tua su turu. Tapuvaru akan tua maraka vavurungan. Masaku kini susuan tua su pazazikat. Ini kakena na semumavan tua nakuya kakudan. Ayat tua uri pasusu akan tua su kai. Ini kakena semaneka tua su turu. Ayat tua tisuna temuru turu tanuakan. Asukai alam pa urid. Ta alam anan tua alu tainang. Pada puvaru ngakena masa su turu. Manasika seorang makan rawa setua nakuya sikudana penolat. Aichu kainua semas sinwi cikemazai tua 诗篇119篇的97节到104节。Tu cua ka jaman-jaman asini patarvan ta nujen. 上帝话语是良师益友。上帝话语是良师益友。假若上帝的带领和我们心中所求不同，我们是不是就夜以继日地与上帝摔跤，直到最后也不肯放手呢？年少时常听人说，不会祷告就要读诗篇，不会做人就要读箴言。读诗篇的确能带来智慧，让我们在学习祷告寻求的过程中，知道早就该放手交给上帝。就如诗篇119篇中诗人所说，我反省自己所走的路，决意转向你的法则。在这首圣经中最长的字母诗中，从头到尾可见上帝的话与个人信仰结合的祷告。从和合本的翻译可看见诗人重复用律法、法度、道、训词、律例、命令、典章等专有名词来代表上帝的话，而且全篇几乎每一节都跟上帝的话紧紧相扣。今天所读的48节的经文也提醒我们交友的注意事项。敬畏你、遵行你法律的人都是我的朋友。我们可以交友广阔，但其中最不能缺少的良师益友，就是遵行上帝教导的人。诗人说，我所受的责罚与我有益，因为它使我学习你的诫命。上帝的道也成为我们生活中的良师益友。我们不仅能得着智慧，而且能在人生中不断得胜，
因为你的命令时常在我心里，使我比仇敌更明智。如此可贵的良师益友，我们能不打开圣经来好好追寻吗？是那样将军读出个zaman-zaman na padaroyanga tapas semarau janudin latinana kemelang latinana semua puaparau tak samula toa kai noa cemat akipakin toa nangwangwa akakudan nangwangwa asyaiwan nangwangwa kinmeneman nangwangwa kemudanga saka latinana semupu mazai toa mana kai noa cemat latinana cakamelang tapulingalingau tamaralwai toa mana pajajika tenua cemat yang cina mapula tamarkaala kan dimaju ayakana pasemarau sakatu suaka zaman-zaman na sini paki ni menemukan nujen。上帝曾经用圣经中的哪一句话来管教我？上帝曾经用圣经中的哪一句话来管教我？是那样将军读出个zaman-zaman我们要默想的。saka latinana kinemenem akizainua na zakai noa cemas ana tumuru tanuaken saka nama kenana起死回转ana kiuman sakana kemelanto izohat semasa paululi da tumuru-turu tanutin nama polat ayakana pasemarau tanutin tu suaka zaman-zaman saka kainuri。赏识智慧的上帝，感谢你用宝贵的话来塑造我的生命，用温柔的责备来挽回我走错的步伐。求你帮助我放下成见，因遵循你的话语而走在光明的道路上。奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali tu suaka zaman-zaman na makaitin na misila-sila nga sumupu to kai no cemas saka azai kaca sinupu generasyanan supu nga gemaluai chua linautian latina na tamaraluai tapulingalingau to kai no cemas tu suaka ni edavan na sinipawaya pada jikatin no cemas yang ucina mapulai saka latina na sulivat tu suaka ni edavan大家平安。